lupa ini. Selalu masuk tendang. Ajar! Poin Yoni, tenangan. Poin. Dia hijau ni. Ana yakin. Gantung dong yang kon dilabui aki aki. Ana yakin. Nah cuma yang wah lah. Tenangan Kang Yoni. Tenangan. Tapi akhirnya ni. Betul. Habis. Terakhir Yoni. Tenangan. Wow. Ayo Yoni. Ya ini tendangan. Tendangan tapi dah mau. Le poin pindah. Nah, Ah. Ana udah tegak. Kaki. Oh, kena. Kita mundur. Ayo Kang Yoni. Habiskan. Tenangan. Tendang. Tenangan Kang Yoni, tenangan. Tenangan.
Kacak-kacak. Dah lawan apa ni? Haji besar. Ah. Ya. Ya. Yes. Aku nonton loh. Besok aku. Aku gede-gede ya. Coba.